Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Tornado Security Agency Training Center kawadan Halum Honsen Mauyong Rim haga hendru turik nailur aja absan kala penkun no ya jing aji kai kawa saupsan ski dak ba pelong ya 15 batch passing out parade haga ni jing aji kai kawa ya dai ba self defense par hakwi kwi dai benta kidan gumba prapwe ngut samla kibala sha pentibet yaladi ballong kinong ampahara haga ni ski la sakhilang do ba sanbor sulai bulong chairman ke MTDC Ubadairu MLA jong South Shillong constituency haringkan ke jingdon lang jong director ke Tornado Security Agency uba Arnold Lanong managing director uba Ajoy Lanong lembat kikmi kikpa jong samla ibala da bio jihikai Anong syukum ni keren mataha senang atau stang ta rock sway ti nga ai ko blay kini kena ki badan hani ya kani ka 15 batch matang la dep ya ka 15 batch pa kitang la panwat kam wat jam pun poi sa kani training center jongi ko blay sibon pinang yawat lat pan nanti benyo kam ka jam benyo kam ya jam mata kam dai ka basuk tingi nga ko mu nong penyai jong kani agency ngawat lat ban lenti ban play de kani ke agency ban ai training ki kena bangala ban ai kam ai jam iki ban ai kam ai jam ru kam dei besok bagi la bon than ki agency
dekat berlaru ay Arab iki kat bayo ben ay kamay jam tengil abon hi nagibalapas na kani training center al abon hi bangala ay kamay jam kadang request imasan boru try hau ni panai September hilayo try ke ministry ban Arab ini ban yo kamyo jam ban yo ban ay yo kisai ngayo kisai ngalayo ban ay kamay jam kena tengah request sema soba ban pai lang ini pa kini kena balapas ni ngayo ban ay kamay jam iki do undertake and pledge to accept the responsibilities and obligations of my role, protecting life and property, preventing and reducing crimes against my employers and other organizations and institutions to which I am assigned, upholding the law and respecting the constitutional rights of all people, to conduct myself with honesty and integrity, and to adhere to highest moral principles in the performance of my security duties. The officer, juga agency, dibutuhkan kementerian kepada kerpang bahan ai ke training, kat kunci kemotu, juga agency, kebangala penong lesi, sausan tu ni kesini kita pelayo training berper, mentasi kelakut, pelayo certificate of passing out, parit tu lah, dep, lah sakilang dangi borok, but lem betul kerteng aku boleh lang ya pi borok ki officer in charge, diberi juga agency, but kamtam ya pi samla. Kentai bercenderang iba layawan sekamat ban join ya kat Tornado Security Agency Training Camp so santuli si but kamtam ru ya ki kimi ki pa bai ta thaj bidong pi inman ki para bahing masam beredon lang hadang step banyak kemen lang badru banyak sobahalang nang berta kalau ikut pi kita ngam jula bandri ya kapa kumbagi imei pa jo pikiran menta akmat jo pi ki ba men ki para bahai masem imei jo ngaru pa kum kandak berai men sim ya pikir samla tentang senang bangim juri arrange dia tu ya kat mei abang ngawan pat mentang ayeng angne kumu emeli ujung pi yang ala kha ni ying song wai batang lai kamera di ying tin halaban pada ke hikai ke jong ki no hikai ki jong pi borok berdon lang malah orang minta duduk berdal berpipi kilo ikai instruktur apa ngam semua poi berkat bela diru kan poi hadu ke kerdan ngam semua pos dia apa na ying red ying songwai balai kamera halaban ngam poi berkat pada ngam poi pos dia banga poi hadu udah kuat. The key system, the determination, dedication, kajing kebensim ke bersenang, kebensim ke berkentai, tidak berlong kiba, yaisha ini kam kiba tristam, kumbalong di bardal,
kakam sorkar dan kakam security kum kan juk ke pemerintah. Kalau kau apa? Bani kam tam state tungi state di barat. Nyimdan kita ki industries ki major industries. Kubalong siwi ki state for India berapa? Ngan itu ya pi bagi hak government hak jiadan ya kejingalang apa ke MD government kejongi pokai lam jialam jong ba Konrad Sangma ku chief minister ba president song ku deputy chief minister ba seo bhalang dahar ku deputy chief minister bat ki di ki MLA abu ya chong ngilong concern ni sosi ba ngidan ya kaban siam ban thungkam sarkar ya pi we pi Ladala, UAP way yung tungkap sarkar. Nray kalau kabae. The board schemes, nag-central government, kita schemes kung magpijui, banganong yato ulit kaya hanggang ki board schemes kiba, the self-employment schemes. Pumunta iba arol long, hadib lapas, karong ka-burden ni kajing iya ka makraw ki pinumyo, tiya yun dem lesi, nado ko man simil ay kajing kiran. Kung kabalong mga kaju, Arnold kaju, mapigin struktur, ginuhikay. Kung dapat pada-observe, pada-accommodate, pada-piliok kam pada pi aki, department, poki, central government, semi-government, government, nadi private agency. Kat kung kaji yasyong hapo ka statistics department, government kajongi, Tanghong na ubnay July balagat kun ubnay July kan kuga statistics ladon riu punyo hajar wot ki riu punyo hajar 67,000 both boys and girls from the community of Kasi Janjan Garo but UAE ki Janjan riu ibom day non Kasi Ibadai ki genuine non-Kasi of Meghalaya. Nero punyo hajar. Ibala elektrik kam, ibala elektrik shabar ke India. Every part of India. Lapi aku semua. Assam, Guwahati, Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Delhi. Kipan berapa per kila letban solve the employment dakaba kila elektrik. Segi company ke behe. And they are getting a handsome salary. Yok salary kita cilak. Kan kung ka profession ka jongki, ka jing pas ka jongki, kita yo harus silak kam. Amtang hari India, what saki reparing. Lalu yung Asian country, European country, kita labon. Kita ng scheme government kat tukadabnay, kaba lembang government, ilari government, ilajiet, ila penyerapan penyo pasport yaki, but haga juk ke pemerintah. Dia pasport lagi berkelan literasi itu foreign country. Haga jok ke pemerintah, yang itu ya pi dibabuan lagi konsumsi kita ki literasi. It's a foreign country, but every part of India. Dia awak kata ru, hibdai bergelong iba, dua musim kalau kubalong iba Arnold, in bersang, kat bala ban wat di lat yang di kumno ban accommodate ban penyo kam dia pi isinrang ban kintai bat kam tam iki samla kintai kalau bae ko pin lek ga duty ko bari bin me aga ji imgo man ga sim dai nagle ba ardo ilak kerpat yang an kut no ba le si da kajing ya dua ilang markaliang sa sipor le si ngal sa sim ya kat ko minister Pada kumbaga parti ke juga BJP apa ke dalam tu Narendra Modi ji Prime Minister kalau ngaba pilih mencakri swa lah hikai lagi kita mikmat dengan BJP bahwa pilih mencakri swa yang itu kebetulan kami jangan priang swa yang iapi hidup kisuk ke macam kejinjar bani itu iboksud pongtai katakan dia tikai juga BJP Takadaw ka ying jonga, ka office ka jonga, ka government ka jonga, ka pli na bata jong pi, but ini dia rekat-rekat baniawat,
ilan tunti kumno balapan penyo kam penyo jam ya pi bapila badian ya jat dan jong krang bila pila uban kersan ialah kijong kimi pai mai kafan kimen ki para bersibahi bahasa Borok.